Ke United Democratic Party ha ke arfuwi tarik kelalingkot ajar pesan kalapan benar saya ketup kerteng balai ya ki kerteng joki kertong giban aireng ha ke election MDC sya ke Khas Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council keban selong ha ke arfuwi tarik rumpang ajar pesan ha ke jingelang balap pelong ha po ke office terikam jong ke seng ke badan ha Bonfile Road Shlong ki kerteng joki kertong ki kentup yuba sinsyar ke poroi lingdot haba no sayong constituency ubadi MLA bamenta kete constituency uba Anthony Khongwang na Nongshiken constituency uba Lee Trover S Bare na Jirang constituency bat uba Mewan Pasi uban Aireng na Nongba Mi Mintudu constituency la penskem yakini ki kertong do uba met ba lingdo bari presiden rangba ke UDP harkat ke jingadon lang ba Tito Starbel Khan working president uba Jamino Mautho general secretary uba Beyond Star Korba MLA ke Mauplang constituency nalor kibe-kibe nakaliang ba met ba lingdo la pentip begidan arpo arngot ki kertong ki banyak kun haka KHDC bat khanyongot na JHDC bat shen on sepen bena saya ki kerteng haka thup ke basau ulang ma ke parti kala sei ya ki nang kun ki babyang tam haka ni ka kenti ke bamenta bat ke basngau skem ba ke UDP kan yok khor ya ki seat ki babon ha baro artili ki district council bat kan yok biang sai sisien makan senchar haka KHDC Usau, bat hadian kata apa iyo menpemi ya ka second list. Di kumakalong mentang ngidon kumba arpo arngot ki kandidat ki bani khun naka Khasi Hills hakanika Khasi Hills Autonomous District Council bat khanyongot nang tena Giant Hills district. Di kinang don shu sa kaptu kanit teliki constituency ki belangsa bat ikani ngin sa penbena hakini ki kendiak sngi. Di mentaka sngi ngidon sawut dibangin penbena kini kepor tinggi don na kenika Jirang constituency na Riboy district ngidon hangni ba Lee Trevor S Bare tinggi don na Soyong constituency East Khasi Hills district iba Senshar Kupar Roy Lingdo Thaba ngidon na Nongshiken iba Anthony Khongwang ban ngidon na Nangba Mi Mintudu West Giant Hills Mewan Pasi tikini ki sawut kiba ngin penbena mataka sngi kiba nakaliang jong state election committee nilaya syong perkhat nakaliang jongi bat hadian magilayo ya ka recommendation nakaliang jong circle bat nakaliang ka district di mentaka sngi nakaliang jong state election committee ki jongi kum ke seng UDP ngin pen scam mi kiniki sawut ki kerteng hoi nakaliang ka jong i kandidat jungi basalong na po soyong nong spum soyong am tharai bandang don kanunu ka jingbatay na may laday lapaw MLA ray nakaliang ka jungi ka parti isu ay tang ka singkit bok kiruyang ba pait ba jong ka nong spum soyong un ay ka jing tersyan ni fi hakani ka election ka banwan ba ni da don ru ka jing snow scam ba ka jing kermen ka ba tikna bakin yo ya ka jing job akan ke election. Buat ke election hapo nong spung soyong dalam kebasyong siat wah do kata lada yo nujor buat kibai ki konstitusi ngidang ya jajai adu menta. Re ha bangai i kini kisngi ya kejing ya lap election hang tai kala stang syong siat hamtam na kejing wan mi jong ba amazing sa sisien kala pen syong siat lang ngi ru kibai konstitusi nama bala ya pet lang itu kejing ya keren hang tai. Nang ta ngidon hang ni ya iba Anthony Khongwang. Ini layale ya kini election MLA hakadika arhajar arfulai naka penusla konstitusi. Bat mentapat ini le ya ka election MDC hoi ibsimla banyo ya ka job. Hakadika election MLA naki daw ki babun iba nila ya persyang kat bala. Jenre nga soban ay kublay i namar ba ila don biang ya kani kaman steam. Iklim sange wala da imat ya gajing remru sem sange remi syakmat mentaban ya le election nakajuk ke parti kabamut naka UDP but ke konstitusi ke jong i kedika Nongshiken konstitusi hakaba lakan thup lang ya ke penusla bat kumjuru katungan itili ki snong naka sila konstitusi de hangniru ngidon gajing trilang bat u MLA jong i na po sila ba balujit sendram bat ni kermen ba ketika bah nang tiru ngin tristom ba inyo ya kejingjok kebadan berong bare mo
Bali mo Bali le se kadigasin ka baningkong ba pi room siya ka party ka jungi ba ni hiru ni kermen bale se daga jing tristom ka jong pi da se filadon ya ka base ka jong pi hakikat tu ka ni trikisnam ba pidon ha ka ti konsumsi tingi dan ka jing kermen ba ni kentu pi ba kin tristom aga bede ba ni election mo menta I makon ide na katuhi ka snong ide ru ibahi ha sem jong pi banganget pada kajing tristom kajong ila don ka experience ila siale ka election ila tip ha kalong kumno hang tu po konsensi nong ba tenganget pa namarang ka konsensi ha po jai hills kaya pair ba konsensi kajong nama konsensi jong kaya rangkat ba ka MLA ndai hang tai pat hakawe ka MLA konsensi kidon South Santali ki konsensi MDC tengala keli mene kabut ki ong don kum ba khatwe hazar te yangi syani ban job dan kam khatwe hazar syaneng kat bahangkai ba kabut total ka dari khatwe hazar te kabamut ban job dan kam tang kum ba sau hazar tom ban job tenganget ba pin trish tom nang ba la ban wan ra so som kecing job kapur kalong kabalengkot bat nga kerpat ipi ba pin trish tom mit sngi kam disu kapur bagendang ya dang ya tiak thai la ni badang le suki namar kapur kam sya syu bat ngasu yo jing tek malu mala le si ya ka election la ban declare ka arpunyo tarik kemudian nadu arpunyo tarik seneng la ban file ya ka nomination ba ko ta terter bat ka election le si kumbala pentip da sarkar kandai ka arpuwe tarik jong upnai ubaan jongi main penting you new sas kum kata kejing pen itu bat kejing pen scam ni kum candidate bani kun nang tay na kirang konsensi di project bat kaju kapor kum ngalaong bende laingut ki MLA ki bani kun ya kena ki MDC na ka parti ka bani Leshi boni I ba atni kongwan we na ki ngra na onam ha lakin ka Semua banyak tapi di ngadap tak jengkemen ke bakrau hagani kapor bakani kade ke list ke balai ke bangiyo lat ia ke ban penbenai di official candidate ngai sukwa ban pen scam yang ni bakum ka parti UDP wala radon ki jengken tho nang ni banang tai ngim sim sting ia ka kam bakalengkor ka bagi pait ba ki sania hangi kum ka parti bagi leader jongkar naman ni sim ia kani daga jingkit kli bad ni pinti kinaro so kumen menyatu yapi badu menta ni dayo sisa hagani ka kenti ka bamenta ki rangkan sai ki long mes bagi samla ki babiang baha banlong kinong yakun ya kani ka election ko pemanta bagi da kmilanti biang sai sisen ko ban hangi bakum ka parti ni don ke jingkermen ke baha khamat kum ka parti bangin yo bondli ki seat ha kani ka election jo kini ka atli ki this council election ke ka jingjit ya ki candidate kam simdon ganono ka jingsa asiliang Nre kalayat bet on merit lane ha ka jing don ya ka e ka bak ka bor jongki ki don hakiliang baro ki bangi sutu ba ka imlang salang ka sinong ka thaw ba ka khamtam ka constituency level ki di bandon ya ka jing hun jongki haba ni penmena ya ka kerteng ngilashim ya ka lenti trekam na kalyang ka party om man suai bet kanu direction ya ki konsulsi henry ban up ya ka jing menjur lani ka recommendation but ya ka proposal nadu ki circle level hadu ka district level but ka state level lengba ka state election committee dinang kata daw na somanong bahadu menta kini ki candidate baro ki bangila declare ngidon ke jingkemen ke bak kraw hadu kata-kata but ni kum ka parti ngin ay ke tersan ke barat ba ban ke bapura ya pi haki konstitusi ba pe